Hagajing kai Cup of Portugal round of 16 haplenga Kenhun Di Maria ka Benfica Persia ika Braga. Haba pai shek naga jing kai ka Benfica kala khori ka nam job. Hadin magalala ban pelemi ka Braga da laila ar. Bat lengba ka naga jing job ka Kenhun Di Maria kala yo benrung shaka quarter final. Hagajing kai Super Cup haplenga Kerala Blaster Persia ika Shillong Lajong. Haba pai shek naga jing kai ka Kerala Blaster kala khori ka nam job. Hadin magalala ban pelim suk yak Shillong Lajong da laila kawai. Bad haga naga jing kai player jong ka Kerala Blaster ukwame Pepra ulayo ban tap argol naga banta ka Kerala haga naga jing kai. Kawai par ka jing kai Super Cup haprenga North East United Persia eka Jamshedpur. Haba pai shek naga jing kai ka Jamshedpur kala khori ka nam job. Hadin magalala ban pelim ka North East United da ar la kawai. Hagajing kai Coppa Italia quarter final haprenga Lazio Persia eka Kenhun Dybala ka Roma. Haba pai shek naga jing kai haga kela step omdon gibala ban penkijar. Badai haga kela min kata haga minit ka basan peway lengba ka penalti bala kenjat do matia ka Lazio ka layo ban tap ya ka gol ka baningkong haga naga jing kai. Badai lembang naga shiko la penlong ya ka Lazio pakan la ban pelim ya ka Roma haga naga jing kai quarter final dai way la not badiorung shaka semi final jong ka Coppa Italia. Hagawai par ka jing kai Coppa Italia quarter final haprenga Kenhun Girot ka AC Milan Persia eka Atalanta. Haba pai shek naga jing kai ka AC Milan galamat eka namrep hadin magala sha pelim haka Atalanta da ar la kawai. Wala ka Atalanta ka haba nilai kai tang ship heu ngon adu ka minit ka balai peu pra hadin ka jing yorat kan u player u jongka. Haga jing kai EFL Cup semi final leg 1 haprenga Liverpool Persia eka Fulham. Haba pai shek naga jing kai ka Fulham kala yo ban penki jar ningkong tang haga minit ka bakhat khandai lengba William badai haga kela min kata haga minit ka ban riu peu pra ka Liverpool kala yo ban chap eka gol penia khai lengba Cordes Jones batang hadin lai minit kata haga minit ka ban nyau peu wei ka Liverpool kala yo biang ban chap eka gol pentam lengba Gakpo badai lama gini ki ar gol la penlong ya ka Liverpool bakan la ban pelim ya ka Fulham da ar la ka wei haga naga jing kai semi final first leg. Hagajing kai Super Copa semi final haprenga Real Madrid Persia eka Atletico Madrid. Aba pai shek rega jing kai baro Artligi Kenhun kia khai da mar lai gol adu bokot ka khandai feminit jong kane ka jing kai. Badai haga extra time ka Real Madrid kalala ban pelim ka Atletico Madrid da san lalai. Baleng ba kane ka jing job ka Real Madrid kalayo ban rong shaka final jong ka Super Copa menta ka samoi.